Ngatho muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega thutha wa muhiki ugwitwo Esther Baubach kurekereria ga video ka bedroom ka Pastor Liz Gushu wa kanitha wa tuthathaiye Murungu Movement TMM, ka video karia konania Liz akiri na mundurume na agete hinya muno ni undu wa cama wa wendo. Riu pastor uyu ni ayumiritie akiri na maruru maingi thutha wa ga video kau gake gukorwo gakileak. Na atagute mahinda niguo gukinyitirira ndeto ici itigakimwagithie kiene muno, Pastor Elizabeth ni agikorwo akiyumiria na agikorwo agitariria no walikire video ici ciake, na agikorwo akiri na maruru maingi muno akiuga ati tuiretu andikite wira wa nyumba gwake ni tuo twamunyagirie na tugikorwo tukimwagithia kiene na gugikorwo tugiikia maundu ta maya guku nenda-ini. No akorwo akiuga ati maundu magwake maria mangianikwo na mangiario ni maingi muno gukira maya makiario, kiuga ga video gaka it's just a shadow. Purity Macharia ni agugikoretwo akimuria ati no wagikorirwo akileak that video, na Pastor Liz agicokia na maruru agikorwo akiuga ati my former house girl, you remember tusichana who terrorized me so badly, they did more than this. Hii ni shadow, they worked for ex and lesbians. Nditagutendithia ndeto makiria ngumikinyia hau, na ni ukuona uria Liz agikorwo agitereba ndeto ici guku mitandao-ini agitariria no wagikorirwo akileak video na thie na mbere na kwagithia kiene murik wa video ino uria ni Esther Baubach, na agikorwo akimwira ati angigwetereire msimu huu wa baridi ugikorwo gikinya muisho just for memories. Agikorwo agikia video gaka January na agikorwo akira Baubach ati she will continue to date and date as long as she is in this world and nothing can stop her. Gukinya ndeto icio hau thie na mbere na kunyitanira na ithu niguo gataguko ni maria mareyumiria guku nenda-ini. Tucemanie na wa next video.